yami umuntu wami wanja bengekona uphasha komuntu bephelinka bengekona uphupha komuntu ayi bephelinka ngasho ngenhliziyo ngathi mama thala mphuphe dala thala mphuphe dala bephelinka thala mphuphe mina nyanda ayi bephelinka webangani bami izolo ngibona i-ex yami ngayikhwatha amakhukhami ngibheka into yokugcobisa i-ex yami phela laphana bekuphashiwe nkosi yami ngasho ngenhliziyo ngathi dlala mphuphe ngabe ngiyadlala elinye ithuba ngeke ngikuphe wabangani bami izolo ngibona i-ex yami bengekona uphasha komuntu bephelinka bengekona uphupha komuntu ayi bephelinka ngasho ngenhliziyo ngathi mama thala mphuphe dala thala mphuphe dala bephelinka thala mphuphe mina nyanda ayi bephelinka wahambe ngibhampela ngathi uyadlala kanti uhambo kwangampela wangigabha wathi ngiphashile ngasho ngenhliziyo ngathi kuyophela siyofana kodwa chabo wasafana sekuwena umphuphe waze waphasha i-ex yami uphuphe ngathi udinga udayi wangathiwa ngibuyelane nawe noma ngife I would rather die wabangani bami izolo ngibona i-ex yami bengekona uphasha komuntu bephelinka bengekona uphupha komuntu ayi bephelinka ngasho ngenhliziyo ngathi mama thala mphuphe dala thala mphuphe dala bephelinka thala mphuphe mina nyanda ayi bephelinka izolo ngibona i-ex yami ngama ngacikitha mehlami bengithi angiboni kahle kanti uye neyinqotho ubephashe ngathi uthelwe izintuli zebhasi lapho ngiyaconsa clean as a whistle ngashaye ngathi angimazi abantu bayaphasha I know kodwa kanjeyana I know wabangani bami izolo ngibona i-ex yami bengekona uphasha komuntu bephelinka bengekona uphupha komuntu ayi bephelinka ngasho ngenhliziyo ngathi mama thala mphuphe dala thala mphuphe dala bephelinka thala mphuphe dala ayi bephelinka njalo wethu ukhanya webhungu likamamkhwanazi umnotho waphakathi usikwaje umrapho inkunzi yombheko inkunzi ejongore umshayi wengoma abanye beyitomonda ngimemeza nje izozwa thine bamshela ngabo ushuni wami njengolepho bazotatazela